US President Louis Donald Trump chu July ni som pathum anram sana a laida rukle minute som panga kainitan July ni som pali jingdar thum le minute som li panga a khan Pennsylvania a campaign rally aneina a mipui ma athu asoila yin silaya ka ani. That's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Donald Trump rally hi live ni in ka anilai hi rally tel te ba ka live en tu mi sang tam takinan mo ani ka ani live video hi the dar ni in nyal na achok chuak na sa hle a abik takin USA party pani Democrats le Republic te bawruak aso sang chau hle in nyal na tam tak zinga Donald Trump hi silai mu manga ka ani nge ni lo ti zo na aron piang hial bok Trump hian abeng ding lam chunga silai mua ka fu ani thu asoya ma se law enforcement lam chuan Trump liam tu hi silai mu ni lovin dar thalang ke them zo ka ni thu an soi ve thong silai mu hian Trump a fu ma in ama a teleprompter chu ka fu in chumi screen ke chuan Donald Trump hi a fu ta ni mel antia Twitter lama chuan Trump hi miswal te be tok tak ni lovin mi te khonga ya du wang le Democrats lam ti ming chia ta du wanga Lemchan ani ang tia po ani Reddit lama po Donald Trump le Republican Party te hian USA a olsam taka silai le mai thayani chu khwa khiran du lauman antwar ta ni hi anti November sang ni somni pali a USA President thanna lo omle tura Donald Trump hi Republic Party candidate tu ni in Butler Pennsylvania a campaign anaya tu soi tura mi pui ma a ading chuak chuka anita ani Donald Trump ka ani vele hian ama aveng tu Secret Service agent te chu stage a lon chau vatin Donald Trump hi an hual ngala Trump pa phwa changin stage chang hian an shwai tha a an shwai thak lai hian Trump hi thinrim taka awin akut tum phau langin ain shau sa a engtak ngia soi ti ero shiatani law Donald Trump hi in enkol na nai ber pan pui ngal ni in liam na lutuk atwar lo bok nen hospital a po omrei lavin chwati le thwaya ni thu Trump campaign thu puang tu Stephen Cheng chuan soi he in ka na hian rally telve pakhat chuka fu ni in rally chimtu ta jinga doctor lo omve in chan tumin CPR te pe in theitop chwama se a chan zo talawa aboral ta ani hemi ba ka hian rally telve mi pahni in liam tuarin andin mun hi a serious angreng hle ni soyani a Trump pakap tu hi ka hlum ve ngal ni in arwang po annuk chuak ti mitnge ya mutu tenan soyani Donald Trump hian beina ato chungchang hi soyin US Secret Service tele law enforcement te rang taka anche ta wangin lom thu ka soya rally telve mi pakhatin nunna achan hi poikati in achung te ka tor pui tak zet mi pahni liam na tak tuara nom po hi apoi ka ti hle ani hetiang in beina United States a thleng hi a oi omlo khop mai atia heti lai hian Donald Trump kap tu hi shat alani lawa wangin Trump hian ama kap tu chanchin engma shat alani lo thu soitel bok USA hi ramzalen takani awangin silai leile shalama po anzalen hle a voitam tak mi puipun khom na mun mall kongzo na school le ko thera te silai ti po ani to in nunna chan le liam na taktuar antam chin hle a school a te silai kingan oma inven himdan anin zirtir china wangin ram tam takin annui so chin hle hei wang hian mi puilama po silai khwa khirna dan siam du le du law antamin USA party pahni atanga president thantlin te po hi silai khwa khir turanor anlo ni photo Trump party Republicans conservative tia an soibok te hi atam jok chu silai khwa khir du law ania heiwang hian mi chen khat chuan Trump hi an khonga ilaw na sakhop mai social media lama chuan Trump le apol te hian school naw pang tam tak an school chunga nge ka hluman ni hnuwa po silai an khwa khir du law man an tuarani hi an cho ongot mai ti polan oma hetianga be ani hnu hian Donald Trump hi president a thantlin le ni ta se silai khwa khir hi adu ve mai to long mo nge adin na nga ya ading rengang ti zo na te law omin USA te chuan in ka na te atheng fawa mitam takin nunna an lo chan to alom
makti thartura omlo tia lo el sen tok an ombok Trump ka ani awang hian Republican lam ho chuan Democrats lam an demin President Biden a thil ti nge ni ring te an omboka Democrats ho hian indona dik takan tu ani chuan kanin do nge yang an ti ani chuti line Democrats lam ve thung chuan Trump du lo viau po ni ila he thil theng hi thil dik le tha ani lawa kan presidential candidate te thattum an pung hlua yang ti a hlo om an ti ve bawk USA President Joe Biden chuan Trump rally in ka na wanga tuar zong zong te achong trai pui thu soin Donald Trump rally Pennsylvania anaya in ka na thleng chungchang shatir kani a ama acha ti ka shatin kalom hle thil thendan kim chang tak ka shat ma chu ama le achung te ba ka rally tel zong zong te ka chong trai puyang ti in mi pui te chu chi ai lo tur le ril ru fim pu turin cha a Donald Trump po biak po atum thu soi US President Barack Obama po in ka na theng hi poyati thu so hin hetianga in be na hi politics sa hian aleng lo ati ani Donald Trump kap tu hi FBI 10 an thup nia soyani nu in media lam chuan Thomas Matthew Crooks kumsom ni mi ni inan puang Thomas Crook hian rally na ina pon lam mun sang dewa changin Donald Trump hi akap ti ania FBI agent pakhat chuan silaya kap tu hian venue pon security omlo na achangin silai hi ahmet puaka hetiang mun changa akap fu thei hi thilmak takani tia soyin man mo wanga thil chuina a boilo nan mi puite chu zoldo takalo ngak sham sham turina cha silai met puak tu YouTube channel ninge ye sha chu hai chhuani in he channel a hian silai le akai noi video ti chhuachina ni a tun theng hian Thomas Crooks hian engwanga Trump hi beinge ani ti sha chian alani lawani he in ka na wang hian mi puyan ral khelin in ka na thlen na muna cheng te phei chu an hlau thong le a Trump ka ani awang hian Trump supporter te hi January sang ni som ni a Trump thu nei na mang diklo ti awanga an sarkar ho tu tele dan siam tu ten an impeach tuma an che dan ang khan an chele meyangem ti hlau thon na le zo na atam hle a mitam takin Trump ka ani hi mal som na a changin in than lo om mai tura vota mu chat na tur manro thata kani nge ringan tam hle ani nimasala atira kan soitak ang khan he in ka na phe na hian engthil che nge om shat alani lawa Trump hi silaya ka ani rengem nge dar thalang ke themina fu pal mai mai zok ti te chu internet khovel ti ani meka engpo ni se tu chiang zok chu aron lang chuak thwai tura be sayila Milarte news selo met chuak ve fo phot maila chanchin beng war thak tak tak tenen kanin mule thwai don ya